Jin, PSG kemana? Messi kemana? Hah? Messi, PSG. 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 Iya teh. Oh, Messi ke MU. 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 Gimana nih Jin? RT bilang MU. Jin, RT bilang ke MU. PSG. MU miskin. MU miskin Ada ya. kecil. Iya sih. Iya miskin. Dulu yo MU kaya kok. Kini ndak lah. Jadi kemarin hari Sabtu ada doa lu untuk orang-orang kaya supaya gimana? Harapan lu? Ketika Messi belum tentu dia mau pindah kemana? Awak balik. Awak mimpi mah. Ah, Jadi terus? orang mau satu kaya dunia. Awak mimpi ya. 7 balik 1.900 kuadriliun. US dollar teh, bukan rupiah. Barano lah tuh. Jen. Kuadriliun. Ini kuadriliun apa? Ya. 7 balik 1.900 kuadriliun. Jadi teh, Jin mimpi orang nomor 1 kaya di dunia, dia kan mau tutup usia. Jadi seluruh harta itu disumbangkan ke Jin. Alhamdulillah. Amin. Ah. Amin. Jadi Jin bilang Sekali Messi insang. ah, Bawa ke Semen Padang. Nah, temen Padang cecep Padang. Penggadangan orang lah teman. iyalah. Oke deh, thank you teh, Jin. Oke.